Tholile sathola nale report ukuthi from Friday umsolwa njoba akhishwe edoksini ekhishwele ukuthi uzama ukuzibulala uyazihenga wenzani wagcina eseyiswa esibhedlela ukuthi udokotela akathi kum-examine nakhona esibhedlela kuthiwa mefika ubeyisakaza endongeni eziphosa phansi ezenza yonke into njengomuntu ongathi uyahlanya. So now udokotela-ke usenento ethi umsolwa ufuna ukumbhalela incwadi ukuthi akaye eFort Napa ayocheckwa ingqondo for 2 weeks. Okuthina-ke njengomndeni ebesithi-ke siyafisa ukuthi udokotela before akwenze lokho aqala amlethe enkantolo azovela enkantolo bese kuba inkantolo embonayo ukuthi akekho fit ukuthi angamele itrial udinga ukuthi adluliselwe eFort Napa ngoba thina sizobona ubulungiswa obungahambanga kahle mesimbona esekhishwa ngale ebhedlela iswe eFort Napa engazange avaye enkantolo. Njengoba sesike sachaza nasekuqaleni ukuthi umsolwa thina simazi umsolwa ipicture yakhe siyibone after esenze lento after safonelwa umshana esithi nangupastor ekwazi umana angupastor esibulala la endlini. So sasingamazi kwaleyo pastor asikaze simbone asazi lutho nangaye so asazi kwagama lakhe luthi ubani namanje simbiza ngopastor ngoba asinalo igama nesibongo ukuthi ubani lo muntu esikwazi ukuthi upastor owaseBurundi kuphela owenze lento ukuthi akwazi umntwana wasekhaya amanxeba angaphezulu ko-46 aphinda azogwaza nomntwana omncane umshanami ona 16 wayethu uzama ukulamulela uma wakhe. So into ayenza ibhlungu ngendlela simanga kuyimanje udadewethu se-ICU usalekelelwa imishini ukuthi aphefumule kusanzima kakhulu kuyena yena ngapha obhizi udlala hide and seek ulokhu ezenza umuntu ohlanyayo ngoba ebalekela ukuthi azovela enkantolo.